тамошобинони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонӣ витамин ҳост. Мақсади мо ва барномаи мо солим нигоҳ доштани ҷисми шумо мебошад. Зеро чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, саломатӣ неъмати бебаҳост. Чун ҳар вақта дар барномаи мо 4 нафар дустроякони зираку кунҷкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бошанд, иштирок доранд ва биёед ин навбат бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Салом бачаҳо. Салом. Хуб, биёед аз як сар бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чист? Ман Манчезода Ёсин мебошам, 4 сола. Офарин. Ёсинҷон, шумо ба боғча меравед, ҳа? Бале. Хеле хуб, акнун биёед бо шумо шинос мешавем. Ман Назарова Идимо, 5 сола. Хеле хуб. Яъне шумо низ ба боғча меравед, ҳа? Бале. Офарин. Акнун биёед бо шумо шинос мешавем. Номи шумо чӣ? Ман Назаров Идрис, 6 сола ҳастам. Офарин. Ана акнун бо иштирокчии дигарамон шинос мешавем. Номи шумо чист? Ман Шаҳрова Сумая мебошам, 5 сола ҳастам. Аҳсан ба шумо. Яъне инҷо 2 нафар, яъне Сумая ва Идимо 5 сола ҳастанд, Ёсинҷон бошад 4 сола ва Идрис 6 сола. Ҳамин тавра? Хеле хуб. Бачаҳо, ман мехоҳам имрӯз бо шумо дар бораи яке аз бемориҳои хеле муҳим суҳбат кунам. Ин беморӣ нав нест ва хусусан як соли охир дар тамоми воситаҳои ахбори омма, яъне рӯзе нест ки дар ин бора, яъне дар бораи ана ҳамин беморӣ суҳбат накунанд ва бештари нафарон медонанд ки ин беморӣ хеле хавфнок аст ва ба саломатиамон зарари ҷиддӣ расонида метавонад. Вале мутаассифона на ҳама ин маълумотро ҷиддӣ қабул мекунанд. Ман фаҳмидам шумо дар бораи чӣ гап задан? Дар бораи бемории коронавирус. Бале, ҳар рӯз дар боғча мурабби Амон бо мо дар ин бора суҳбат мекунад. Ба фикрам шумо низ мехоҳед дар ин бораи беморӣ ба мо маълумот диҳед. Хеле хуб. Имрӯзҳо яке аз масъалаҳои муҳиме ки дар тамоми ҷаҳон зери таҳлилу баррасӣ қарор дорад, ин коронавирус мебошад. Он охири соли гузашта пайдо шуда буд ва фикр мекунам ки шумо низ мехоҳед дар ин бора суҳбат кунем. Барои имрӯз мо дорем ба коронавирус маълумоти зиёд пайдо дорем. Барои он ки ба мо низ ҳам дар хона ва ҳам дар боғча зуд маълумот медиҳанд. Шумо балочаҳое, ман ҳанӯз гапамро тамом накарда, шумо аллакай пай бурдед ки ман дар бораи чӣ суҳбат кардан мехоҳам. Вале бояд гӯям ки ман на танҳо дар бораи коронавирус, балки умуман дар бораи вирус ва чӣ будани он бо шумо суҳбат кардан мехоҳам. Биёед дар аввал мо бо ҳамроҳи тамошобинон сюжет омода намудаи ҳамкоронамон, яъне сюжети аввалини барномаамонро тамошо мекунем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем. Шумо розиед? Бале. бинандагони гиромӣ, агар шумо низ донистан мехоҳед ки вирус чист, аз куҷо пайдо мешавад ва дар кадом ҳолат мо метавонем фаҳмем ки мо ба вирус мубтало гаштаем, пас сюжети нахустини барномаи моро бо диққат тамошо кунед, зеро ин сюжет маҳз барои шумост. вирус ангезандаи хурдтарини бемориҳои сершумори сироятии одам, ҳайвонот, растанӣ ва бактерияҳо ба ҳисоб меравад. вирусҳо танҳо дар дохили ҳуҷайраҳои зинда сукунат дошта, дар ҳуҷайраҳои фавтида қобилияти зиндагӣ карданро надоранд. бемориҳои вирусӣ гузаранда буда бо суръати тез паҳн мешаванд. вирус ба организми одам тавассути роҳҳои гуногун дохил шуда, масъулияти баданро суст намуда сабаби сар задани бемориҳои гуногуни гузаранда мегардад. яке аз намудҳои вирус ки имрӯз тамоми кишварҳоро ба ташвиш овардааст, ин вируси гурӯҳи коронавирус COVID-19 мебошад. COVID-19 то солҳои 60-уми асри 20 танҳо сирояти парранда ҳисобида мешуд ки ба узвҳои нафаскашии паррандагон, сагҳо, гурбаҳо ва дигар ҳайвонот таъсир мерасонд ва танҳо баъдан маълум шуд ки коронавирус низ метавонад дар бадани инсон ҷойгир шавад ва боиси бемориҳои роҳи нафас дар одамон гардад. аз сабаби он ки ваксинаи зидди сирояти он ҳанӯз ихтироъ карда нашудааст, бинобар ин ҳам ба зудӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн мешавад. маълум гардааст ки роҳҳои сироят аз ин вирус асосан тавассути ҳавои қатрагӣ ба амал омада дар шахси сироятшуда ба монанди зукоми маъмулӣ мегузарад.
имконияти сироятшавӣ хеле баланд аст, хусусан вақте бемор ба шахси солим дар масофаи наздик ҷойгир аст. сулфидан ва нафаскашӣ ӯ бактерияҳоро дар масофаи хеле зиёд паҳн мекунад. гаштугузори як шахси сироятшуда аз ин вирус дар ҷойҳои ҷамъиятӣ метавонад сабабгори сироятёбии одамони зиёд дар атроф гардад. муайян гардидааст, ки давраи инкубатсияи коронавирус дар одамон аз 7 то 14 рӯзро дар бар мегирад. хуб бачаҳо, акнун чӣ будани вирусро фаҳмидед? бале. акнун ман ба шумо як савол дорам. Кӣ мегӯяд, ки вирус бо кадом роҳҳо вориди организми мо мегардад? با نفس مثال اگر ما با شخص به نقاب نزدیک صحبت کنیم اون هوا که با ویروس مختص است اون رو فرو ببریم. офарин, яъне ҳангоме ки мо бо шахси беморам суҳбат мешавем, метавонем мубталои вирус гардем, яъне вируси дар организми шахси бемор буда ба организми мо гузарад. وقت ما اگان جایی را یا اگان اسبابهایی را که در آن ویروس شیشته است با دستانمان می‌داریم و سپس نفهمیده دستانمان را با دهانمان میبریم. آن ویروس که در دست ما چسبیده بود به ارگانیسم ما می‌دراید. албатта барои ҳамин ҳамеша калонсолон ба мо шумо таъкид мекунанд, ки бояд ҳамеша дастонамонро бо собун шӯем ва аз маҳлулҳои антисептикӣ истифода намоем. چون چشم بینی هم ما میتوانیم ویروس ها به ارگانیسم ما داخل کنیم. مثال اگر ما با شخص بیمار به نقاب صحبت کنیم هنگام با بینی نفس میکشیم ما ویروس ها فرو میبریم و بیمار میشیم. برای همین هم اگر با شخص بیمار صحبت نکنیم باید دهان و بینی خود را محکم کنیم و دستانمان را به چشمانمان نزنیم. даҳону биниро бо чӣ маҳкам мекунем? با نقاب. бо ниқоб. албатта, вале боз чӣ тавре ки табибон муайян намуданд, ҳангоме ки шахси бемор, яъне мо бо шахси бемор ҳамсуҳбат мешавем ва худи мо ниқоб дорем дар рӯямон, яъне даҳону бинии мо бо ниқоб пӯшонида шудааст, мо метавонем то яъне зарари вирус ба мо то 70% метавонад расад. вале ҳангоме ки шахси бемор, худи шахси бемор даҳону биниашро бо ниқоб маҳкам кардааст, ба мо ҳамагӣ 30% зарар расида метавонад тамом. барои ҳамин бояд на танҳо худи мо, балки аз нафарони бемор низ хоҳиш намоем, ки то ниқоб пӯшанд. хуб, кани акнун навбати Идрис. Идрис чӣ гуфтан мехоҳад? با یاری پوست نیز ما میتوانیم ویروس را به ارگانیسممان گذرانیم. مثلا وقتی اگر جای پوستی ما زخم داشته باشد و آن جای زخم داشته اما به اشیاء ویروسدار برسد، با این راه ما سرایت می‌یابیم. مثلا دسته در را می‌قپیم و در خرک می‌نشینیم. ما باید جای جراحت داشته اما را احتیاط کنیم. бале, хеле дуруст қайд кардед. маҳз аз ин рӯ табибон ҳамеша моро таъкид мекунанд, ки дар бадани мо хурдтарин захм бошад ҳам мо бояд онро ҳадди ақал бо маҳлули перик исм ном дорад, бо он тоза намуда баъдан бо часпакҳои тиббӣ маҳкам кунем, то ин ки микробу вирусҳо ба организми мо тавассути ана ҳамин захми хурдакак ворид нашаванд. офарин, маълум мешавад дар бораи сироят ёфтан аз вирус хеле маълумоти зиёд доред. инчунин бояд қайд кунам, ки мо на танҳо тавассути роҳи нафас, чашм ва он роҳҳое ки шумо номбар кардед метавонем зарар ёбем. инчунин тавассути ҳайвонҳо, хазандаҳо, сӯзандору ва дигар ашёҳо метавонем вирусро ба организми худ ворид намоем. беҳтараш биёед дар ин бора аз сюжаи навбатии барномаамон маълумоти пурра мегирем. додаракону хоҳаракони азиз, шумо низ ин сюжаи барномаамонро бо диққат тамошо кунед, зеро дар ин сюжа ба шумо дар бораи роҳҳои гуногуни сироятёбӣ ба вирус ва мубталои вирус гаштан маълумот дода мешавад ва шумо низ метавонед организми худро аз вирусҳо эмин доред. чӣ тавре
тавре қайд намудем, вирус намудҳои гуногун дорад ва вобаста ба ин роҳҳои гузаришаш низ ҳар гунаанд, аммо аксари онҳо бо роҳи ҳавои қатрагӣ паҳн мешаванд. риоя накардани гигиенаи шахсӣ, робита бо ҳайвонҳои хонагие ки аз муоинаи байдорӣ нагузаштанд, истеъмоли хӯрокҳои дар кӯча тайёршуда, истифодаи оби наҷӯшонидашуда, робита бо шахси бемор сабабҳои маъмулии сироятёбӣ бо вирус мебошанд. вақте организми мо бо вирус сироят меёбад, масъулияти баданамон бо он муборизаро оғоз мекунад. дар натиҷа вазъи саломатиамон бад шуда, ҳарорати баданамон баланд мегардад, дард ва нороҳатӣ пайдо мешавад. ҳамаи ин аз он хабар медиҳанд ки организм бо вирус мубориза дорад. хушбахтона то имрӯз бар зидди аксар вирусҳо дороҳо вуҷуд доранд ва вақте духтур муолиҷаро оғоз мекунад, вирус оҳиста оҳиста суд шуда аз ҷисмамон берун мешавад. аммо мегӯянд пешгирӣ аз табобат беҳтар аст. бинобар ин ҳам табибон тавсия медиҳанд ки барои эмин нигоҳ доштани худ аз ҳар гуна вирусҳо дар ҷойҳои серодам камтар гардед. аз алоқа бо нафароне ки нишонаҳои беморӣ яъне таби баланд, дарди сар ва атсаи сулфа доранд, худро дар канор гиред. хонаро тез тез рӯбичин намуда ҳавояшро зуд зуд иваз кунед, махсусан рӯи миз, курсӣ, дастаи дарро бо маҳлулҳои безараргардонидашуда тоза кунед. шустани дастҳоро бо собун низ фаромӯш накунед. дар кӯча бо худ зачоқчаҳои нам гиред ва дастонатонро бо он тоза кунед. бачаҳо, бахшро бо диққат тамошо кардед? бале. фикр мекунам ҳам шумо ва ҳам додаракону хоҳараконе ки айни замон моро тавассути экранҳои худ тамошо карда истоданд, аллакай дар бораи роҳҳои гуногуни сироятёбӣ аз вирусҳо маълумот доранд ва метавонанд худро эҳтиёт кунанд. ва инчунин ман ба ҳамаи шумо гуфтан мехоҳам ки яке аз роҳҳои эмин нигоҳ доштани организм аз вирусҳо ин обу тоб додани бадан мебошад. яъне мо бояд пайваста субҳгоҳон ба варзиш, яъне ба обу тоб додани бадан машғул шавем. бояд гӯям ки дар баробари варзиш ва обу тоб додани бадан, ғизои солим низ метавонад организми моро хуб мустаҳкам нигоҳ дорад ва масъулияти баданро баланд бардорад. масъулияти бадан ки баланд шуд, ягон вирус ба организми мо зарар расонида наметавонад. кане кӣ мегӯяд ки барои боқувват шудан мо бояд чӣ истеъмол кунем? ما باید میوه‌های تازه را استعمال کنیم. در طبیعی آنها ویتامین‌ها زیاده، مثلا سیب، آلوچه، اندال. اینها از ویتامین‌های سیب بسیار دارند. офарин ёсинҷон, яъне ҳама он меваю сабзавотҳоеро ки шумо номбар кардед дар таркиби худ миқдори зиёди витамини С-ро доранд, ҳа? барои ҳамин дӯстиякони азиз, шумо низ аз истеъмоли меваю сабзавотҳои тару тоза саркашӣ накунед. хуб, кани идимо шумо чӣ фикр доред? استعمال سبزیجات نیز ضرور است. ما باید از خوردن سبزی قرنفل، بلغاری، پیاز سرکشی نکنیم. پومیدور بادرنگ تر تازه به ارگانیسم ما فایده دارد. бале, дар воқеъ бештари хурдсолон имрӯзҳо аз истеъмоли сабзӣ ва хусусан қаламфури булғорӣ на танҳо дар шакли тару тоза, балки дар дохили хӯрокҳо саркашӣ мекунанд ва истеъмолашро намеписанданд. вале бояд гуфт ки он ба организми мо хеле фоидаи калон мерасонад ва хусусан қаламфури булғорӣ нисбат ба дигар сабзавотҳо метавонад организми моро аз витаминҳои гуногун бой гардонад. хуб, сухани дигар иштирокчиро мешунавем. сумая ҷон, محصولات‌های گوشتی و دانگی، نخود، لوبی، نسل، اینها از میکروالمنت‌ها بای هستند و ما را به قوت می‌کنند. хеле хуб. яъне на танҳо меваю сабзавотҳо, балки донагиҳо низ, маҳсулотҳои донагӣ низ ба организми мо фоида мекунанд, ҳа? بله. من درباره ویتامین‌ها شعر می‌دانم. офарин, хеле аҷоиб аст. пас биёед мо шуморо гӯш мекунем. шеъратонро хонед, марҳамат. Никому не унывают и улыбкаются, потому что принимают витамины А, В, С. офарин, яъне витаминҳо моро аз чӣ тавре ки баъзе кӯдаконро инҷиқ мегӯянд, аз инҷиқӣ, аз зиқӣ метавонанд
امین نگاه دارن و ما همیشه سالم و بردم و همزمان خندان روی باشیم ها. کنی ادریس چی گفته میخواد؟ مادرمان به ما شیر گرم می‌دهد. ما باید سرکشی نکرده آن را نوشیم. شیر گرم و محصولات شیری فایده آورند. بله شما خیلی درست قید کردید ادریس. بچه های عزیز میدونم که در میان شما نیز اکثر نفرانی هستند که از نوشیدن شیر گرم سرکشی میکنند و استعمال شیر رو دوست نمیدارند، ولی باید گویم که این کار شما خیلی و خیلی خطا است و ارگانیسم شما رو از هر گونه ویتامین ها محروم نگاه می‌دارند و در ارگانیسم که ویتامین نباشد ما پیوسته به بیماری های گوناگون گرفتار میشویم. خب شما نیز به فکرم با سخنان ادریس گوش میکنید و شیر رو استعمال میکنید ها؟ آفرین. و باید گویم که در برابر همه این باز یک رستنی دیگری هست که آن را آنتیبیوتیک طبیعی مینامند و خصوصا هنگامی با بیماری زکام گرفتار شدن بیشتر استعمال مینمایند. مزه تند دارد و بویش چندان خوش نیست. پی بردید که سخن درباره چی میرود؟ بله این سیرپیاز است و بیاید خود حاضر درباره جهت‌های فایده آور سیرپیاز با خود معلومات میگیریم. در بخش نوبتی برنامه دکتر خاله با ما و شما درباره سیرپیاز و جهت‌های فایده آور آن این چنین ویتامین‌های ترکیبی آن معلومات خواهند داد. از این رو کوشش کنید که این بخش را با دقت تماشا کنید زیرا خیلی و خیلی فایده آور می باشد. سیرپیاز واسطه خوب است برای نگاه داشتن سلامتی. بغیر از داشتن طعم مخصوص و همچنین مواد خوش‌طعم کننده استفاده شدنش آن اینچنین دارای خصوصیت‌های زیادی شفابخش است. باید قید نمود که سیرپیاز در طب مردمی خیلی وسیع استفاده می‌شود. آن بسیار بیماری‌ها را رفع می‌سازد. ترکیب سیرپیاز از پیوستگی‌های عضلاتدار به مانند نتری، کالی، کلسیم، مگنی، کرمی، کسلت‌های سولفات و فسفر، ویتامین‌های S, D, B، ماده‌های استخراج کننده و روغن افیر خیلی بای است. به شرافت ترکیب بای معالجویش سیرپیاز قادر است که فشار خون را پس نماید. همچنین خصوصیت‌های به درد کنی، زود برقرار یابی، ضد ویروسی، میز کننده کرم معده، ضد زهرآلودی و غیره را درست. در ترکیب سیرپیاز المنت سلین موجود است که با خصوصیت‌های ضد اکسیدانتی خود معروف می‌باشد. سیرپیاز در ترکیب خود بیش از 400 کامپوننت‌های مفید دارد. آن در ارگانیسم کلسترول را کاهش داده گردش خون را تیز و فشار خون را پس می‌کند. همچنین آن خصوصیت ضد التهابی را دارد. سیرپیاز می‌تواند نه تنها ضد پیرشوی و افلاسشوی ارتری‌های مرکزی بلکه ارتری‌های کناری نیز مبارزه برد. نتیجه دلخواه می‌تواند بعد استعمال هر روزه 2-3 دانه سیرپیاز به دست آید. سیرپیاز مسئولیت بدن را مستحکم می‌نماید. ارگانیسم قابلیت پیدا می‌کند که بر ضد تاثیر زیان‌آور محیط زیست مبارزه برد. آن می‌تواند مقدار زیادی باکتری‌ها را نابود سازد. بچه‌های عزیز اکنون بیاید همه یک جویا همه اون معلومات هایی که امروز از خود نمودیم تکرار میکنیم. شما راضیید؟ بله. شما نیز بچه‌های عزیز می توانید توسط اکران های خود با ما همه معلومات ها را تکرار نمایید. خوب بیاید از یک سر شروع میکنیم. من به شما یک چند سوال دارم. کنی کی میگوید که ویروس چیست؟ ویروس این یک نمود هست و سبب بیمارستان ما می‌گردد. آفرین. یعنی ما چی بودن ویروس رو میدونیم و میدونیم که آن از شخصی بیمار با راه‌های گوناگون با شخصی سالم گذاشته میتواند. خب سوال نوبتی چنین است: نشانه های آدمی بیمار کدام هایند؟ وقتی آدم بیمار میشود حرارت بدنش بالا میشود، به قوت کم حرکت میشود و درد سر پیدا میشود. یکی از نشانه های اساسی بیمار بودن انسان یعنی مبتلای ویروس ها گشتن این درد سر، کم حرکتی و همزمان طبیعی بلغم می باشد و در این حالت ما باید چیکار کنیم؟ به دکتر مراجعت کنیم. ها؟ بله. سوال آخرین من چنین است: ما باید چگونه خود را از ویروس ها امن نگاه داریم؟ برای سالم نگاه داشتن خود ما باید تازگی را رعایت کنیم. دستمان را زود با صابون شویم، با آدمای بیمار هم صحبت نشویم.
бале шумо дуруст гуфтед. Яке аз роҳҳои асосӣ ба вирусҳо мубтало нагаштан ин риоя намудани тозагӣ мебошад. Беҳуда нагуфтанд ки тозагӣ гарави саломатист. бачаҳо, фикр мекунам пас аз барнома ва ҳама он маълумотҳое ки мо аз духтур Хола гирифтем, доираи фаҳмишамон доир ба вирусҳо ва хусусан коронавирус васеътар шуд. Ҳамин тавр не? боварӣ дорам ки шумо низ бинандагони гиромӣ ба суханони мо бо диққат гӯш додед ва тавсияҳои мо ва ҳамзамон духтур Холаро дар зиндагиятон истифода мекунед. инҷо барномаи навбатии мо низ ба анҷом мерасад ва бояд гуфт ки мақсад аз баргузории барнома ин солим нигоҳ доштани ҷисму ҷони ҳар яки шумо мебошад. ва агар шумо аз барномаи мо ба худ маълумоте гирифтеду онро агар истифода намоед, пас мо аз ин хеле хушҳол мешавем. то барномаҳои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. хайр!